اف خۆپێشاندانە هان بینەرنێژا وەکی کۆمەگوت لە پێشیا ئاڤاهیە پارێزگا حەسەکێ بوو. دوێ ناڤەرێدا پارێزگەری حەسەکێ نورالدین ئەحمەدجی هات بە کۆچبەرên سەرێکانیە re axivî. Ew wî diyar kir ku gelek astengî li pêşiya vegera koçberên serêkaniyê hene û bêdîrî xwe behsa meseleya ewlekariyê kir. Yani wekî ku bêje heta niha mesele ne ewleye ku koçber bi giştî vegerin. Parêzgerê Hesekê got ku ew dixwazin gelê wan bi serbilindî vegerin serêkaniyê. Niha jî bi gotina wî kar dikin ku ji bo koçberên serêkaniyê bi rengekî bi ewle vegerin cî û warê xwe. ئاسا سووری گشتی معانا کۆنا هەیە لێ ئێمە تایبەت ji بۆ سەرێکانیە وەک محافەزا حەسەکەی ینی کۆچبەرێن عەفرینێ چوونە سەری vegerawa ئێمەی شەهبامانە سەرێکانیمانە ئەم سەروێژی کار دکن لێ وێ دەرێژی کۆچبەرن هەنە سەرێکانیەدا ئانا ئەم دخوازن برەنگێکی ئەو jî bizîvirin ew jî daxwaziyewa hene hinek yanî her kes karibê vegerê mala xwe bi xêr û silamet û pê meşakin. Em ev hazirtî jê tê nekirin. Ew nikarin tiştekî bikin ew kesin ji fewdayê mustefîdin dixwazin ev weq ev rewş giştî dirêj bike hemî mila hene her kesin hene hiş fewdayê dikin. Naxwazin istiqrar çêbê naxwazin her koçberek vegerê mala xwe. Soza me heta جماوري باقصى سرعه وارمانجا مي سركك واملتي خو بسربلنداي بزيفرينن بمشاكل بامن وامان فقري مالي خو جماوري ام جيربك النها وام تخازن روكي بري روكي جي بزيفرين